Assalamualaikum and welcome back. Hari ni kita nak share how to swap your steering from standard to another model. Steering Momo from AV ataupun Paso. Sebelum kita start, tools yang kena ada ialah number 1, torque size T27, and then socket size 19, dan test pen, sebab nanti you all nak kena congkel soket airbag, nak keluarkan bag cover ke depan ni. Item yang perlu diambil kira masa nak tukar ni, horn. Boleh tengok horn punya terminal untuk airbag Vios, dia datang dalam keadaan riveting. And then from Momo, dia datang dalam bentuk male punya connector. So in my case, aku beli tak dapat dia punya harness. Yang ni direct punya modification lah, tak ada melibatkan sebarang kesukaran. And then untuk modification wiring ni, yang kita potong dan sambung, kita guna heat shrink untuk insulate dia punya wire dan dia punya socket. And then untuk airbag, so airbag module dia ni, dia ada, dia panggil BOM something kalau dalam term half cut. Korang just move dia punya hexagon nut bersaiz 8. Dia ada 4. Tengok macam dalam gambar ni, ada 4. So remove, just transfer kepada steering Momo ni. Okay, yang ni spesifik untuk this swap. Tapi kalau lain punya steering may be different. Okay, that's all yang dia punya item yang korang perlu tahu. Other than that, straightforward plug and play. So enjoy. Untuk penukaran steering, basically ada 3 item nak kena buka. Dia punya torque bawah ni ada lubang kat sini. So ini pun kita akan tunjuk gambar. Just remove kita punya torque, and then kita able to access kita punya we are able to access kita punya and then we are able to access, then we are able to remove kita punya airbag. Kita lift up dia punya ni, yang kuning ni, dan kita boleh angkat dia punya soket tu ke atas. Ok, tu dia punya pin airbag. Ok, tadi kita buat penukaran airbag punya modul ni daripada original Vios pergi ke Momo punya. Dekat belakang tinggal airbag sahaja. Okay, ini yang kita tukar, airbag punya modul. Kat dalam ni ada airbag lah. So ada 4 skru bersaiz 8. So ini kau just buka and then masuk lah kat sini. And then untuk horn, modify harness sikit. Kita pakai daripada original, kita sambung kepada yang ada female punya connector. And then itu 2 barang. Next kita nak buka kita punya steering wheel. Okay, kita punya steering wheel bersaiz 19. So masukkan kat dalam ni, and then kita boleh buka lah. Cari angle yang sesuai untuk kita dia pusing. So yang ni pun kind of straightforward juga. Masuk, cuma you kena tahan sikit lah steering ni, jangan bagi dia bergerak. Okay, so kita just remove. Make sure steering berada di dalam keadaan center macam ni. Kita
buka. Dan kita boleh remove lah. Tutup sikit. Okay, dia terbang macam tu. Dan kita insert kita punya new Momo steering. Okay, tegakkan dia punya clock spring. Tu kita masukkan kita punya steering. Pastikan dia center. Dan kita letak kita punya hex nut. Okay, hex nut ni again size 19. Kita pre-tightenkan dia. Ketatkan, kita pakai soket 19. So kita tahan, ikat 1 2 kita ketat yang lebih kurang sama macam mana kita punya top pulling tadi. So kita boleh test. Okay, sekarang ni kita punya Momo airbag. Dan first kita pasang dia punya airbag dulu. Okay, airbag dia ada 2 clicks. Klik yang pertama and then klik yang kedua. Pastikan tekan yang kuning ni punya punat. Dan kita masukkan dia punya soket untuk on. Okay, walah, siap. So kita dah boleh tighten balik lah. Cek lubang dia. So basically nak tighten dia ni, kita just masukkan kita punya steering. Dia akan masuk ke dalam landasan dia untuk kita ketatkan. Okay, one side done. Kita ketatkan bagi proper dengan boleh terbuka semasa, ataupun kita ketatkan dia, jangan bagi bila ada vibration tu dia boleh longgar dan remove daripada dia punya thread lah. Okay, same goes untuk yang sebelah sini juga. Dah siap kita punya steering Momo from Paso ataupun AV pakai steering ni. Tak adalah kita rasa menggerutu sangat atas ni. Later on kita akan cari untuk rewrap balik dia punya radar. Maybe kita tukar Alcantara. So dia punya yang Momo dia pun mungkin kita akan tukar, cari yang less bercala. Yang ni macam teruk sangat ni. Tapi tak apalah, at least dia seems much better daripada kita punya original condition. Okay, that's all folks. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Leave your comment in the section below. Again, thank you very much. Assalamualaikum. Peace out.